Tubaha ikaze aho muri benshi cyane kuri uyu munsi kandi tunabihanganisha. Uyu ni umunsi ukomeye cyane ku bwoko bw'abanyamurenge aho bari hose ku isi. Turabizi kuko ari umunsi wo kwibuka inzirakarengane zaguye mu gihugu cy'u Burundi mu 2004. Uyu munsi rero natwe mu Minembwe akaba ari uko byifashe no gukomeza kunamira izi nzirakarengane. Hanyuma twashatse kwegera uyu mumama witwa Esther kuva Inyawarimba, aho twashatse kumubaza uko abona uyu munsi ndetse nuko abona n'izi nzirakarengane zaguye muri kiriya gihugu, nuko babyakira nka bamwe mu bamama bo mu bwoko bw'abanyamurenge. Tubaha ikaze rero muri kiganiro gukurikirana ndetse no kutubwira no gukomeza kwamagana twese aho turi abari hirya no hino ku isi, kubera ko iki kintu ari ikintu kibabaje, kubera ko kitarazamo ubutabera ku isi bwakomeje guceceka. Akaba ariyo mpamvu dukomeza kwerekana akababaro kacu k'abanyamurenge ku bwoko bwazize uko busa. Mama, ndagira ngo uyu munsi tukwiyegereze kandi tunakwihanganisha nawe ubwawe. Nakoze cyane abanyamakuru kuri uyu munsi wa none mwafite kwase kwibuka kuko ari umunsi mubi umunyamurenge wese ahatuye. Uyu munsi ni umunsi w'akababaro k'abanyamurenge b'inzirakarengane mu Gatumba. Ariko rero mureke ntangireho gato gusa ka mbere yaho tutarabaho igihe cy'abasogokuru. Igihe cy'abasogokuru muri Gatoroshi 18 habayeho inzirakarengane 14-18 zabayeho. Nari mvuze ga 18 kuko ariyo mvugo yacu, yo ni mvugo yanyu y'Abafaransa. Reka twebwe tuvuga imvugo yacu kuko turi abakecuru. Icyo gihe habaye akarengane kandi abantu barapfa, abantu baricwa, bacu b'abanyamurenge. Nico gihuza wumva abagabo bakomakomeye bapfuye, abandi barahaguka barirwanirira kugira ngo babeho bageze munsi. Ko turagenda turamuca make tugenda ijambo n'irindi karwera rwiji uko tuvuga abanyamurenge. Bibayeho ejo bundi mu 2004 ku minsi 13 y'ukwezi k'umunani harasubira kandi birogereza. Leta y'u Burundi yamigenda hariya mu Gatumba yica abanyamurenge 166. Mwumva ko karengane k'umunyamurenge ahari hose mwumva igitangaza kirenze ibindi k'ababyeyi. Mumenye ababyeyi bagwera mu Gatumba, abana baguye mu Gatumba, kandi suko mvuze ababyeyi b'abagore musa b'abagabo bose bari kumwe barapfuye kubwisha. N'ubu tugira ibimuga bimwe byo mu Gatumba bikibaho kugeza ubu. Aho tugeze gaho turagumeza ya ntambaraga y'umunyamurenge, y'umuturage w'umunyamurenge ahari hose. Biragenda bigeze ejo bundi mu 2017 nimba ntibeshe nyira abakecuru tugenda dukwija ya ntambara irabyuka y'ubutegetsi bwa Kongo bw'Kinshasa. Urahaguruka bwo kuvuga ngo bagire gute bakora itsembatsemba kuri wa munyamurenge. Bakigeza aho ngaho umunyamurenge twirwaneho yabaye muri Gatoroshi irabyuka, ntabwo yigeze gihwema, ntabwo yigeze iryama, yari yishinjirije gusa ihaye itegera. Noneho leta ya Kinshasa bihaguruke gutsemba umunyamurenge, twirwanaho irabyuka, yirwanaho koko iragenda imyaka igize imyaka 9 muri mwaka w'10 twirwanaho irwana na leta ya Kinshasa. Bageze iriya twirwaneho baba bagabo bakora imirimo nk'abagabo. Noneho twebwe twagira ngo yakoze amahanga natwe tutazi kuvuga abakecuru uhari ico bazotuvugaho ngo barenganure umunyamurenge. Aha kuturenganura bariceceka, bagicecetse twirwanaho irirenganura baba bagabo babintwari baraturenganura Rwanda igihugu. Kugeza uyu munsi hayavugana nawe wa munyamakuru impamvu zatwirwaneho iki gihugu ca Minembwe ubu nyine gifite agahengo. Tutaraja ku mutekano wa Minembwe, twagira ngo ugire icyo uvuze kuri uno munsi mufata gute nk'abamama cyangwa se nk'abaturage ba Minembwe. Umunsi wahariwe kwibuka inzirakarengane, abantu barenga 100 bishwe umunsi umwe bazira karengane. Muzakira gute cyangwa se uyu munsi nyine ni gute mu wiziza muri rusange? Ibyo bizo abanyamakuru we twari tugiye gukoraho ku bya Minembwe, ariko tukiri ku ijambo ryo mu Gatumba. Abantu 166 bapfuye mu Gatumba. Uyu munsi tuzatugeraho tukagira agahinda, tuzaturya, tuzatunywa. Ni umunsi w'akababaro ku munyamurenge. Habe n'umunyamurenge uri hanze
wigira uko wigira umenye ko uri umunyamurenge. Uyu munsi nizoza ugera nawe uzgira akababaro ugira icunamo c'abanyamurenge bapfuye umunsi umwe 166. Ako kababaro nawe uzukagira kandi ukagendana aho utuye hose ku isi uzumenya ko uri umunyamurenge, kuko ico kintu catugezeho cadukozeho cadukomerekeje kugeza uyu munsi wa none kandi kandi carekeye aho ngira ngo gatumbuko turasa nk'abayivuzeho uko yagenze nuko byabaye. Aracari wa munyamurenge ka karengane utekereze nk'umurundi w'i Burundi ngo aje kwica umunyamurenge uvuye ine yahunze iki yahunze leta ya Kinshasa ihaye imwica ahungira hari hagati y'u Burundi na Kongo. Wa murundi nawe aramukurikirana aza kumwica. Utekereza abantu 166 ku munsi umwe ku isaha imwe ngo barapfuye ko muri bako kababaro nako karengane kahe kaja kazogarukira nitutirwanaho utwirenganure dutegereje uzoturenganura. Ngira ngo nuko ariko byo mukatumba byifashe niko bimeze niko uno munsi niko bimeze uno munsi. Urakoze cyane. Hanyuma nukuma kwihanganisha abanyamurenge muri rusange ababuza babo mu miryango ya bugufi ndetse na community muri rusange, kuko umunyamurenge avukana n'undi tawo utavukana n'undi niko zubakitse. Hanyuma rero tugisanisha n'icyo warukozeho cyatwirwaneho mwebwe nk'abaturage ba Minembwe, iyo mubona abantu baragiye bapfa iyo minsi yose kugeza kuno munsi hanyuma abandi bagahaguruka kugwanya twirwaneho te nabo mu bwoko bwanyu, ikintu mucakira gute? Noneho aho nshaka kubaza akabazo kamwe, ese nibatirwanaho bazo baratangiye muri Gatorosha 18 ntibagira ubarenganura ntibagira ubarwanaho bagahaguruka ico gihe abasaza bakirwanaho. Ese uno munsi bano nibadahaguruka ngo birwaneho ninde bategereje uzo barwanaho baramukura utarabarenganuye kuva muri Gatorosha uno munsi 2006 niho abarenganura cabuze niho akabijeho kuma kubahamba kuma kubica. Uno munsi wa none twatanze mpore umunyamurenge wese atuye ku isi, umunyamurenge wese haba turi nk'imikoba y'ingoma tuzi ukora kuri ngusizo iyo ukoze kuri umwe ubukoze kuri bose. Mwebwe mwese abatakaje ababucagiye kandi twese twifatikaje ngo twatakaje abantu duhanye mpore no kwihangana uyu munsi kuri aka kababaro ka none dufite n'akagahinda. Ariko rero Imana izaturenganura kandi Imana ntizayibagirwa umuntu warengana. Tugiye rero ku rwego rwa twirwaneho. Ariko ndagira ngo hari ijana ningize ngo tubanze dukore ku kibazo cy'abarundi. Abarundi urebye uyu munsi niba twatwibuka inzira karengane zishwe n'abarundi mu gihugu cy'u Burundi 2004. Uyu munsi kandi muri izi ntambara twagize harimo abarundi bari muri iyi misozi bakoze amahano bisha abana n'abamama kuko wabivuze. N'uyu munsi bisha abana n'abamama hano Minembwe babakoresheje n'amadrone. Ese abarundi muzi ukuri murabona ari kibashaka noneho kugira mpanga mahanga batwari bashimisha dushaka ari ikibatuye nabo turatuye ndayishimiye uduhiga buhongo akica abantu mu gatumba ntarekere gutyo akabakurikirana iwabo mu gihugu cabo mu Minembwe. Amadorone yakoze igitangaza muri iki gihugu yisha abavyeyi yica abana nkubwire ngo yishike buri utekereze doro naho yisha intama n'ihene n'inkoko utekereze ngo inyabo utunze iri munzu doro yari kwiyica iturutse kwa Ndayishimiye. Uyu mugabo nawe bazo mutubariza impamvu ica duhigaho titukizi pe ntaco dore dupfa n'uyu mugabo bishe n'inyabo bishe zizoza zijya amahuzu mu nzu tuzozisa tukuri inyabo hehe doro yarazimaze. Kurumva ko ico kintu corosha uyu mugabo bazo mutubarize impamvu ituma duhiga buhongo ico twagukoshe mu Burundi tukize. Kandi no muri iki gihugu dufite abarundi benshi b'abaturage b'abanjeniyeri bubaka amazu bahinga banashatse mugabo n'abakobwa bacu barabafite natwe ko turabashaka aba bakobwa bacu babyaye ko turabashakira tumwumva ko tubanye nabo neza dore dusabana ariko tukayoga perezida wabo cyatuziza kandi twaramwakirira abantu biwe neza tubatunze tubanye nabo mu gihugu neza. Abarundi ese iyo mubaza mwebwe nk'abamama mwumva bica n'andi moko cyangwa n'abanyamurenge gusa? Abanyamurenge gusa nta bundi bwoko kuko mu gatumba hariho izindi nkambi z'abanyamoko kamyamoko bakoze bariko bagenda barotoza umunyamurenge. Iyo umunyamoko yari hari yaho n'ubuta iwe yarahavuye aja n'ahandi ngira ngo benshi bagiye za Amerika abari baraho ngaho
amoko yose yino muri Kongo yari ahari bari bakeba bacu bose bari kumwe n'abanyamurenge ntabwo bakozeho hapfuye umunyamurenge bakeba bacu barasigara kuko ari inama yabo bose inanda nimwe. Hanyuma rero aba batumva igikorwa cyo kwigwanaho mu yandi magambo bashigika iki cyangwa se bashaka iki? Icyo bashaka cyose kizabapfana ntaco bazogeraho. Twirwaneho yarahagurutse ihaguruka ivuye inyuma ikurikiranye n'akarengane kabo ko guhera muri Gatoroshe kugeza muri 2004 kugeza uno munsi 2026 ko ndavuga fupisha ariko ko barumva ko bayimvuga. Uyu munsi wa none twirwaneho yakoze umurimo w'indahangarwa w'indashikirwa barabishe ari kudutereka twasigaye twakoze imirimo y'indahangarwa imirimo y'indashikirwa kandi Imana yo mu ijuru ibaho umugisha wo mu isi n'uwo mu ijuru ku mirimo bakoze kugira ngo uyu munsi tube tuvuga tube duhumeka uyu mwuka w'abazima twirwaneho kurya Imana izikoresha. Imana yaciye ho twirwaneho niyo yakoresheje kugira ngo ikore iki gikorwa. Minembo no munsi dore tujye umunyu dore tumesa uko uyu munsi turi abantu dutekanye tubona ko twatangiye no guhinduka ishusho tidusa na bwa bundi bwa mbere bwa drone. Twirwaneho yakoze akazi yirukana abarundi muri iki gihugu bakivamo yirukana n'abandi bagome basa nkabo baragiye kandi ico twifuriza twirwaneho Imana ibatiza imbaraga bagume bagende ntibe minembwe gusa babohoza umukongomani wese ahari kuko umukongomani wese ari muri danger. Umukongomani wese apfuye nabi ntabwo ari munyamurenge gusa ngaho noneho aho bigeze nawe karafu nawe tumwifuriza ubuzima kugira ngo twirwane muhaguruke k'intwari z'igihugu murenganura abarenganye bose cyo tubifuriza. Hanyuma mama Esther wewe ufata twirwaneho nk'iki muri wewe ni gute woyibwira undi muntu? Noneho Yesu umwana w'Imana Imana yabyaye umwana wayo Yesu ibona kuko abari mu isi twese turabanyabyaha tutazoja mu ijuru itanga umwana wayo imaze kumutanga Yesu nawe aremera aza kudupfira kugira ngo tubeho tugire ubuzima tuzobona ubugingo bw'ijuru. Umuntu wa kabiri muri isi twirwaneho iyo yaje kwitangira abaturage yitangira abavyeyi babo none ubu kirarwana no kumukongomani wese wari ntabwo ihaye rwanira umunyamurenge kirarwanira izina umukongomani utuye mu Kongo kugira ngo wese abone ubuzima abone uburenganzira agende yidagadure niba hinge niba curuze niba yorore afite uburenganzira nawe bwo kuba umukongomani muri Kongo kimwe n'abandi bakongomani ko babayeho. Nuko ariko twirwaneho imeze Imana ihumurisha. Naho abari hirya no hino mwaribesha kugira ngo uvuge twirwaneho nabi Imana kubabarira uhayivuga nabi mwese ni muze dufatane mu nda twaranabivuze mbere ngo muze dusangira akabisha dusangira agahinda n'akababara. Ubu rero ni muvi buzi mu muji buntu muze dufatane mu nda tuba umuntu umwe tituzi isi hayisha twebwe turabakecuru turahumirije ariko rero ibyo Imana igiye gukora muri iki gihugu ni byinshi zabyifuza nutaza ngo dufatane mu nda tubane nawe twese dukorane mu nda tubane mu nda turwane mu nda nk'abaturanyi nk'abanyamurenge twese dupfinzira akarengane mufite akaga. Hanyuma uzi abo bita Akagara? Ndabumva. None mwe mubafata gute nk'ababyeyi babo nk'abashiki babo nk'abavandimwe babo? Ababyeyi babo cyangwa se icyo bakora mwebwe mucakira gute? Habaye abazari abavandi babura baviye babi tuzobabarira twanabivuze mbere ko tuzobabarira kuko turababyeyi umubyeyi ntaza barabivuze umubyeyi yabyaye inzoka barabanje kwite neza n'ikavuye nabo nicavuye mu nda nibasabire bati tubabarira baze tubanye bamenye ko ibyaha bijye bari ko atari byo biri kandi bitazokamo zashize bidateze kuzoba n'ikindi gihe kizoba ntibizoba bagende bagaruke baze twese tubane tuba umuntu umwe byasaba imbabazi turababarira rwose. Urakoze. Hanyuma ntaraho wacu ijambo reka nkubaze kino kintu baza bavuga kuvuga ngo iyo muje gukora bino biganiro ngo hari umuntu uwa wababwiye ngo nimuvuge ibi cyangwa se ngo ngaha duhagaze ngo hari umusoda runaka cyangwa se umwafanda runaka ngo ubuguhagaze ejo ngo vuga ibi nibi mu ma interview yose wakoze no kugeza kuri iyi hari umuntu wari waguhagarikira ngo uvuga bino? Tamusode nabona nubu mpagaze nta musode uhari noneho ntawuze umbwira ibyo mvuga nzabivugishwa n'akababaro ufite ibyo mbona n'aya maso yanje ibyo numva
nibyo nza mvuga. Ibyo byo muri Gatoroshi sinabibonye ariko narabyumvise ababyeyi barabitubwiye tumva karakababara uba data baje gupfa basaza bazabitubwira aho uyu munsi wa none nikumbwira ndahaye mbona nikihe kuva mu 2004 mu Gatumba hari wabimbwiye sinari ko mbona sinari impari ariko nariko mbireba ko bihe bitambuka uno munsi ibi tugizemwo iyi myaka 10 hari wambwiye nibivuge hari wabintekerereje cabuze narabibonye jeje nyine narabyibone twigeze kutwa turarabaga mu gihuru bigitangira ngo ni mayi twazaga turara mu gihuru amaze hayasha abigeragaho aho leta yanamuza itangira kuzana amadoroni yo kutwica numara ngo hari wambwira ngo nimvuge gutya umusoda sarambwira ndamuruzi ndamufite nzi naho ari sindi umusodaga mvuga nk'umuseviri mvuga nk'umuntu gowe mvuga nk'umuntu urusha ariko ntabwo ndi umusoda nk'umusoda arantekerera inama kuko umusoda afite ibyo warimo iriyo afite ibyo rwambarimo nanje nkaba hano ndi umuturage paye nicwa akababaro niko kugutera kuvuga akababaro niko kamvugisha ibi ni akababaro n'agahinda kahe kamvugisha ibi ariko ntabwo ari umuntu ubintekerera oyashye tawa bintekereye. Hanyuma ndagira ngo tugana ku musozo ndagira ngo uyu muvyeyi yatuganiririye kandi yavuze amateka yagiye aranga abanyamurenge uko bagiye bicwa. Sinzi icyo wasaba kuri none kamwe k'abaturage nk'abamama niki mubona muri ziriya mfu zose zagiye ziba ese hari ubutegetsi bwahagutse kubaburanira bimeze gute niki mwasaba? Nta butegetsi bwatuburaniye ntabwo twabonye aho kutuburanira nibwo butwica ubutegetsi bwacu bwa Kongo aho kutuburanira baratwica ariko ibyo dusaba amahanga ni ukugira ngo ashike twirwaneho tube natwe mu butegetsi twirenganure tubeho natwe kuko amahanga kuri none ahubwo karashigikira Gisegeti aramushigikirira ubusa sinziga nimba bakecuru mutabizi twebwe abakecuru twobimenya kuko twebwe abakecuru ibyo dushinzwe no guhinga no guhinguka no gutaka kuko duhe dutaka tuvuga akarengane kacu aya mahanga nareke gushigikira Gisegeti nareba babavyeyi badukize badukure mu kaga nuwo Gisegeti gano umuntu bamugwe Gisegeti ni gute ufite amoko yose mu isi ariko kagira ubwoko bumwe wanga ese ubwoko bw'umunyamurenge kura bwangiriki ibwo saba kongomani nk'abandi turabakongomani kimwe n'abandi kandi turabantu biwe ariko twese na twese adusangize areke kutuvangura nico twariko dusaba amahanga areke kutuvangura twese turabakongomani batuye muri Kongo mu gihugu ca Gisegeti ko niko twebwe abavyeyi tutaka tuvuga. Arakoze uyu muvyeyi mu by'ukuri kwemera kuganira n'itangazamakuru kuri uyu munsi aho abantu bose bari mu cunamo c'abacu bazize uko basa mu gihugu c'u Burundi muri 2004. Hanyuma ndagira ngo abantu bose niko bimeze hirya no hino ku isi no mu minembwe akaba ari uko bimeze abantu biriwe mu mago kubera impamvu zo kunamira abacu bazize akarengane. Muvyeyi ndagira ngo hari ico wabwira abanyamurenge bari ku isi? Abanyamurenge bari ku isi ibyo twatangiye twababwira akababaro k'umunyamurenge k'igihe kirekire uno munsi warone rero ukaba ari umunsi w'agahinda n'akababaro kenshi k'abanyagatumba k'abantu bangana kuri abapfuye umunsi umwe bishwa bishwa n'ubutegetsi bwa Kongo n'ubwo Burundi mw'abanyamurenge nimuve buzi mu mujibuntu muze dufatane mu nda twese dusangira akakababaro dusangira akagahinda turirire hamwe nituririra hamwe gatugafatana mu nda baravuze ngo bajanama ngo Imana isibasanga kutugize inama imwe twese taco tunanira dusenga Imana yacu nawe twadusenga kandi twadukoresha tukayinginga kandi kumva kandi gakora none namwe mbwinginga bari hirya no hino mumenye uyu munsi kari umunsi babaje ari umunsi bagahinda twire mu cunamo titwariye titwanyoye ndabakomera nako numyimino suko nabuze ibyondya suko nabuze ibyonwa ariko n'umunsi w'akababaro kabacu binzira karengane no munsi niwo munsi niriwe ndira ntekereza inshuti n'abavandimwe abagenzi twatakaje binzira karengane. Murakoze mwari kumwe muri kiganiro na Munyamahoro Alexis ku Murage TV ndetse na Mutebutsi Richard kuva kuri Rafiki Bora muri kiganiro. Murakoze mukomeze kubana natwe. Murakoze cyane.